Moj Vladek je, rekli bismo da bi on pripadao političkom tijelu političke apatije. Dakle, ljudi koji naprosto žive između dobra i zla i ne zanima ih okolnosti, kakve god one bile, koje im se dešavaju u životu. I zapravo sam ga nekako spajao sa pjesmom Martina Niemöllera, jednog njemačkog luteranskog pastora koji je prvo bio simpatizer Hitlera kad je skužio o čemu se tu radi. Je napisao jednu užasno značajnu pjesmu zbog koje je između ostalog bio i u Sachsenhausenu, u Dachau, ali je ostao živ, čudom. A pjesma ide otprilike, kaže: prvo su došli po komuniste, ja sam šutio jer nisam bio komunist. Zatim su došli po socijaldemokrate, ja sam šutio jer nisam bio socijaldemokrat. Zatim su došli po sindikaliste, nisam se protivio, nisam bio u sindikatu. Došli su po židove, šutio sam jer nisam bio židov. Onda su došli po mene i više nikog nije bilo.